wano omwami gwe bayita watermeloni ate watermeloni ebeeramu amazzi mangi twagala ne Lwampala ng'amazzi gyegali abakyala amazzi muyina nagira ngu watermeloni nanyumisha bampedorashi amazzi amalungi gatuuka mu bitundu byaffe Lwampala oye ebyo bigambo si byange namaliriza Katonda Nabbanja antumye Honorable Kalwanga Honorable Nabbanja akwagala nnyo Nabbanja oye Miriam Kuboye Lwampala Sisawa oye milioni 10 za kashi si za Bbanja era bwenzira wali ngenda kusaba Kalwanga gye mukwase sente ezo esente mwazihulira milioni zingaye ngamaliriza gavumenti yaffe abutweyembera nomutandika kuhondana mbwenu ngenda kusiima Honorable Julius omumisho ganyu ahabwokuba turikwikirizana tushora tukore ekintu kimwe ngenda mugaruke mumuterero omungaro ahabwokuba owe n'omushaija nyowe ndi omukazi kandi abashaija nibakira kujoga abakazi agira ati nkuza kukora eby'omukazi kandi Honorable Julius ogu obu naatandika obururu niwe yabeire nayebembera youth wing yanje konka kuyeyizire kuyangiza ati ngenda kwesimba byabanza kunshobera kandi shati byaba bitebe konka namujyantira hanga ko arasime ogumise mu maisho mbwenu hanga kandi ayenda ngu ampereze omuntu wo kwatanisa nawe ngenda ngo mugaruke mu musiba na timu ye yona okunta kukitinisa okumpabura kandi obundi nahinduka Thank you. My name is Chemtai Peace, Woman Member of Parliament, Kapchorwa District. I have traveled a very long distance to reach here, just because of the people of Lwampara. Thank you so much for welcoming us to your district. Lwampara oye! Lwampara oye! Oli oye! Julius oye! Thank you. I have seen many districts, but today, this is my first time to reach here. But I have discovered that I thought Kapchorwa was the only beautiful district. But today I've seen Lwampara is very, very beautiful. I've never seen Matoke, which I've seen along the way as I was coming. May your hearts be blessed. Even the Matoke which is here with us, they are too big compared to ours. My request to you, the people of Lwampara, is to consider bringing those two people back to Parliament. They are our best friends. Last week we were in Kapchorwa for a fundraising, and we were your MPs. So it is the reason that we have come following them to Lwampara. We want to thank them so much for being our very good friends. So I have here with me 1 million shillings. Thank you so much. Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Abakurosi wa Kristo obusinge bwa mukama benimwe. Nebanyeta Alhaj Makumbi Imamu, Vice President wa DP of Western Uganda. Naje nizahabwa munwanu wanje Honorable Julius na Honorable More Nindikisingiro, so nabaneiba bitu mtwatano mu district. So abanyarwampara muri abahirwa mukatora na ba members ba parliament barungi.
efuka ya paramenti n'orurimi so mwine ba paramenti barungi bakudebatinga afro ya paramenti nabwo ninyenda kwemerera aha omwizina lya Democratic Party kwanika Vice President wa DP kuba declaringa ekisanja kikwiza bareba hano opposite mutakabaga engeri turiyo mu corporation ya agreement nizo ku withdrawing aba candidates ba DP batakabesimbaho ahabo kugira ihanga rungi kandi government rungi muno bituma makumbi niyo wenda tohinduka ebyo kwenduka nziba kubiganiraho muri byo kundi basemo nabanyabo omurumo gumwakora batakabecweke cyo nomurumo burungi munonga abo kubitwe ayi abanze kwiko mu Qur'an negerant ikra bismi rabbikal ala Marika Gabriel yakiza yagambire tumwa Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagigambire kigambo cyo kusoma so honorable mwebare kukora umurumo wa education kombe kama somero leti nsikirungi muno namwe n'abanyarwampara Democratic Party yagiro mu government bituzo kubahereza university ya Rwampara wewe sasa na service nerivare egumeshika hii so mwana wasoma n'abanyabo Honorable Julius na Honorable More Monchirize ngogo mukumatinde alhaji edini yanjye negera ntuwahesa yo mukono gwa bumoso gwa buryo bumoso takamanye tuwahayo benda hurra ba members ba parliament ni ba miliyoni abantu ba miliyoni 2 of course kani ga vice president kubasa mu rengeje so Monchirize ngwate bahasa yeji meremere mucheki neza kombe kishomerere wowe sente nene taziranga mwebare munoga mwebareje mwebabaho mugisha mutere mungare Monchirize nyete mukamanje honorable secretary general bamuhobuzindaro gwa green abo kuba yakoto kutarwa green tukagam sebo mukama wange secretary general wa Democratic Party arememba parliament wa East Africa yogera ko kubantu banga bo mu Western Uganda atoba sabaka luka honorable Julius Nemoli mukama bakome Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Soko gorole narangulu wote, kola wote, ka Julius wote, katikata wote. Nakana ka Julius, ondaba gate wa moko ne kumuno mugambe kumu. Eri abakulembeze b'edini. Bapada mwena tusanyiso balaba. Oluganda mululaje. Nyowe amazina ganje ninye Dr. Siranda Gerald. Napangise nyonyo kuruga Arusha. I have chartered the plane to come here from Arusha because of Honorable Julius. tumutere mungare batumwenyo nitafutebwa nyoka tumnyoni yasika The Honorable Julius and Honorable Mole balonzi bange bampa omulimu b'employer ne babaka abalala bali wano ne chairman wange Mwami Sentai wali tuyita babiri mwebale nnyo. Uganda yetaaga abakulembeze abafaanana nga Honorable Julius ne Honorable Mole. Honorable Julius MP w'entunguuko munonga ni Uganda tunamkunda munonga because olaba Honorable Julius ka fitting olaba ka size keko olonda omubaka wa parliament kitegeeza nti olonze ente esobola okuwa amata Julius asobola toyinza kwata mbuzi n'ogisaba mata agojja mu nte. So abantu abali wano mwena nimbashaba kalulu ka Honorable Julius ne Honorable Mole bwoba ogenda bawakola booti tulabe wakulu booti okoze endagaano ne Katonda kati naffe tukutazemu enkumbi wetu fe tuli ba DP tulowooza nti ebaasi webeetubira wetaaga enkumbi okulimawo baasi neryokeyitawo awo Uganda negenda mu maaso nga tuli wamu. Njagala kubategeeza nti osobola okuba n'oyambala engule naye olina ebbanja ly'okwagalana. So Honorable Julius
mukulembeze mulungi muganda waffe ne Honobo Mole era abantu abaze wano kukakasa nti Honobo Julius tumaze omwongera temumutataganya kuba kati abadde ayiga kati wakuweereza nange nziguddewo akawunti yange nze wano tukyakola bukozi kati akawunti njiguddewo n'emitwalo gyange 5 akawunti tugiguddewo naye nkomawo okukola emulimu zakati ziri wano mwebale nnyo mwebalire ddala Julius oye Uganda oye Thank you so much. Ndamira honorable Ija oyakura abantu bawe kano tukwasa akombe ko ongatakizire gamba twine na munyanyazi outube tuli katukuru nyumwazyo honorable Rita Bwahika ogwe ne mama Barasite twabashemererwa Goyisha nenturre na nomoramba okwe muliyo mugumire bashamwa abakiga bakamanyira bashemereirwe abashemerirwe munyerereze baturebe ayayayayaya timwareba tuno mwarebe kaje nyowe ndi Catherine Ndamira atwakire na ruga kabare kandi nabaretere ndamusyo konka kukira munonge kiri kunzenza abantu baba baresura omuntu murungi niwe ndabakuratirire kusha omuntu murungi niwe ndakurata kusha nkuratire Julius niwe nije kuronda kandi kuri katarya karuru nobire ntaryaha n'abakabare bo batampira karuru mbwenu nije kuronda karuru ka Julius 2026 okay na yereze ndebe kumoyererize turebe oyina ka Julius yereza kurebe kumoyererize turataza nakamaraganisa kurashwa omwaka wa 2026 ijani jise mukama wanje chawa no kushaba Julius baterero munga nyenda kubasima mnonga ahubwo kureta abantu barungi munongo mu parliament no manya mu parliament hari muzagurendizi abamwe ni bahika betwara higuru munonga basiga abandi betwara hanzi munonga abandi babari batahiguru mukareta omugeyiga n'umworo bakastama hamwe ndi kureba abageyigo muri Raboro konka Julius ni wagizireki niwe barundine mukama bampero mukisha nyowe nije kumukwasa kombeka kandi mwebare kwereza mora karuru muri gira hanuya more nanye nkweyiske mora simoye baba more mwereze turebe aba more mwereze ndeba baterero mu ngaro icyo cyaho nyowe nicyo cyakindezire kalonda kasente abakiga bakagira ngo umugambage bikemura akora zaho tukagamba buri kanje reka twita akasente kakachika karakari kachekusha kali kazo wanyu nabuze nkoko yenyango bagira ngo uteye ngo baragaburiye inchi twe turatwine nchika kushana abakazi babakiga n'abashaba bakiga kwata kasente kakachika ejo ni miliyoni emwe kuruga kabare ahabwa rukundo y'abantu ba Kampala mukama bahereza musha kandi musigare mushemerirwe ebiro byona amina tumuterere ngaro zamani munonga ubwo yare kura dasi mojo tubashisha yes munchirize bakirire munyanyazi kandi mama Barasite honorable Rita Bwahika wakatambare Emwizi oye zoye Emwizi oye Abugamba oye ra akona kasite atkwasa Rita Bwahika omujwecherwa omuchara ahabwa Barasite ona ki nyeshureni nyija okutiko kubanza kandi nikibaraganisa ngubagira ngo hayi nibanashikira ndowe nimba simu mwe baro mutagira rukundo yakaharo mwine yakaharo ayitora akarebere nitumanye 2026 abo kuba hati no baba bari yo mugore
bakore bakutahize nobanza wateka omwaka gumwe ebiri ware waise myaka 10 omanya ngo amakaga akora ki gahama mwene 20 na mushanje tujja kutekaho ekizimbe kindi twena bibiri twemerire niho ndamanye ngo mwizitezana abamugamba tebakora ki zana mwebare kuhagera Julius mwebare kuhagera More mweraguritse riyo bitu katwirukire mweraguritse nibigendaje rero mwe nimukiteko munkora mubahagire mubahamireho unje niho byatandika nyonyi mwazyo bikogogo mukureba nkashoma nawe mwe ni mwazo bwe mwine katukuru ni twombe kadomu konkanji zire ntikuzimaraho ezirasigaraho emitwara atanderi yaha nija kugaruka konkezi nizo nabatwera mukama kumendere mu ngaro zamani akatabareke arubuka tubanze tubacamure muninga tubanze tubacamure muhona mu mwera takagambire yego barasi yagisasura yo kutotora katabu mwene waguma wanabye bintu byawe birekeho nje kutotora yano wanje ka China ona rebo kumarira senteze ziyampa nanye naza kwegita na district engineer wa Rwampara turebe kutwabashikiza chorus on Misiriyani ari yona awemula omujenyi witu mukuru twakisabayo obuyimba bubiri bwoka ogenda Tadeo abana bana bato na Rebuja Baraba bakoza akayimba karungi Tadeo alinkai Tadeo na bana bariya mugabo ko mugisha ishame ye bari yajangu yatikinga ishame ndishango muri ntungu omuri Singiro South mwe bari munongo banyeta Grand Academy tubaterera mu ngaro za ogumutana nanye nani nshaba yona mwetaga mushira kigara ko kumwana ina mugezi interero mu ngaro kwa munongo nanye tora yaba kazi oye 15 ngarure ka balance na ifika kwa se okay tubaterera zamane cyashobora cyakira rich. It was a strong song with a strong message. Karangati maiyaza kuba takaye imwe mwana mureba omamwisha Francis bamusima muje une bishuba konka akorira abantu bigita kufayona na ekibina kikaru ona leo abo bari munonga watermelon na ka China Zindaro Rwampara mu Rwizi ahantu Bentham Ground MP wa Kabale na wale kule
ekishida efuka yanyu n'omunwa na n'omurundu gwanyu. Mukama n'abakunda. Mukama n'abakunda. Mwijje mutuma rukwera. Mukama simwe. Mukama simwe munonga. Father kitu. Omukundwa munonga. Na bagenzi bawe abakwebembera ekereziya. Atudikons beitu na bagenzi banyu abakwebembera ekanisa. MPs bagenzi banje abatukurata abebembezi ba Rwampara mu miringo yona abanyarwampara n'ubuhoro onkagiyaha mwakireba mwachurra mwentu kureba mushemereirwe okushemererwa kurikurugira kimwe munda ningenda kusima Ruhanga munonga aha bwa Rwampara mweterero mu ngaro haza abamaradiyo bagira ngo katandika butandisi ebya Rwampara niza kubaje munonga kandi munonga emikoro nkeegi neza kugumaho twaba tumanyire ekiturikwenda ngenda kubanza kusima Julius tusime honorable ahabo kwikiriza kwatanisa nanye ahabo kuba bundi umuntu nabasa kugangarira ninga shagume nakurabe enyuma nakushaza konka honorable Julius Sime takanda baganyuma mumuterero mu ngaro kandi nanye amurabaganyuma tukashaya mukora kintu eki haza awukiri kuyamba nimwe ahabo kuba kori kuba nokora ombwebembezi goro neberyeki goro nemwe n'entunguka ya Rwampara imwe abutwebembera numutandika kuhondana mbwene ngenda kusima honorable Julius omisho ganyu ahabwo kuba turikwikirizana tushora tukore ekintu kimwe ngenda mugarike mu muterero mu ngaro ahabwo kuba we n'omushaija nyowe ndi omukazi kandi abashaija nibakira kujoga abakazi agira ati nkuza kukora eby'omukazi kandi honorable Julius ogu obu natandika obururu niwe yabeire nayebembera youth wing yanje konka kuyeyizire kuyangiza ati ngenda kwesimba byabanza kunshobera kandi shati byaba biteye konka namujyantira Ruhanga ko arasime ogumise mu maisho ngwene Ruhanga kandi ayenda ngu ampereze omuntu wo kwatanisa nawe ngenda ngo mugarike mu musime na timu ye yona okunta kutinsa okumpabura kandi obundi nahindi kulasa kuremwa kushika bo bakikaho abo kubani bato n'abashaija nibeiruka obundi bansiga bantangayo konka no barikuntangayo tubarikuntemura kureka nibanjwekera ngenda ngo musime ba members ba parliament bona abarya mubaterero munga okumuri kubareba bargahare abamwe bashoro mu itumbi kuza kwija kushikaha bani barga Kapuchorwa abandi Kampala abandi Nkahi kwija mwizi kutukurata kandi kuturetera sente ngwene ekyo tukirikorwa omuntu oteine rukundo ningenda kusima abanyadini ngenda kusima Father Kaboyi omeisho ganyu ngenda kumusimira okuburira enjiri ey'omwoyo mu muterero mu ngaro ababa bariho obu yaba naburira beyimutse emikono
ngwentimwe abiyawe gesa tene kimwatwata no mushomesa kandi he lives the gospel ekyari kuburira nugo n'amagarage okubakunda akabakorera kandi akabafaho yebare munonga Father Kaboyi Rahanga akutera umugisha na timu yawe nyenda no kusima atidikoni weitu omwami Edison nawe okwatanisa mwebare kwatanisa mukareka kwetanisa mu madini kureta ebizibu omu bantu banyu na nabasimire nyenda garuka kubasima na munonga aba mwizi kumukora ekintu mukimanyisa namwe nabo itabaro Gando na Ndeja nibanyeta MP wa mwizi na Bugamba konka nyono munyanguhira awo kubeki mukugamba ikiba kiryeki tumuri kugamba ndimi ibiri mweterero mu ngaro mwene bimbasize kubakorera tinkubasa kubigaruka amashomero nimukimanya Rwinyaga nimanya nangwa naha hituri ngoma ebimba shakire numbimanya konka nijagumzamu na sime wanyu tubashakira enguto tugerizeho numanya nguturi district insya twine ebyoma kandi tutiza konka no buturukutiza tujja tugire kitwakora amashanyarazi yontufanago konka ebitu byashyikiro mu nako ngeja kwija mbwene mutatucwenteje nko kuba abantu babagambira mutagira ngo kwakuriyo kuganira bantu babahana mbwene omushaija orukangisa niwo goshoera mukazi owa kabiri owa kashatu owa kana owa katano aha muhera abakazi bakerundana bakamutera mwene abarwampara kumuraba bo kwindahinduraho ba MPs bo bonka nibo barayerundane bakabatera aha bwo kuba mukwate ikintu kimwe ze murebe ecyabagara ega abantu turuma hariya turumaha konka kumwaka tukizi 10 ubundi projects tube twatandika tukaziheza rero tugaruka ha table to discussing mwene nyenda kubashaba ngo nekinde cyumushemeye kwa avoiding no kukozesa kubi abanyankore no bagira ngo ekambi ne kuri kisoshashara no manyibara mwene ko kuba omuntu kwarikorera hamwaga ngo otabihata otabiteka konka nshangiye byahire ecyo muracurireho mwene omuntu kubuzabuza mureke kubuzabuza abebembezi banyu mureke babanze bakore ecyo mwabashabire mubahe time obururu buryeja 2025 rero mutandike kuronda obururu cyabani cyetengese konko bwahati muhereze tsime nanye na LC5 na timu ye na bakanserazi abumwaronzire mutereze time tubaretere obuhereza rero murebe kubyagenda tinkwenda kuturaho nyowe na tsime turyaha ne senteri zone tuza kuzireta na nyencha kare na bwashesha ebyeitu nebyanyu baniza kutaho miliyoni 2 konka na mwagaruka mwanyeta nabwo ninyongera mwezindi mwebare munonga mwebare kutukunda kandi ntujja kubahereza nko kutwaraganiza mwebare Rahanga abampera umugisha tumuhereze ngaro zamani munonga nabantakanjire mukuru weka yitu Engineer Justus Karahanga n'abakuru banje n'abanyanyazi n'abarumuna banje n'umukazi wanje nyineho n'abamawe n'abashenkazi nanishamu ijaha bamwembereho jasi muhubira abantu bamanye kumwamya kurebana n'umukazi wawe za two mwagera
Ndachibaga. Yes. Nano wanje. Ninaona bamawe abakikuru mbasa kuma musitami just mawo mwara hariya ubira abantu mukaka gwe wogwe niwe mawo mukuru aha mukaka niwe yesamere bahubira ucyongo kumehari aha gwe niwe mawo ndijo wa kabiri arona mawo akashato ndijo abo nibaka sento yanje Kanyete omugenzi mwesamere. Yes, nyine ho bakuru banje izina moyanjire then omwe agambe cyumbere mukore correctingire mwebare. Then Muju woman member of parliament wa Rwengo urukuza kujwekera prime minister weitu otabasa kwijane ja kucoborere cyabaho konka oyayohereza kumetereza nawe entwaza ni yemwe amane nugogamwe ziru ni yemwe vibe nizezo ije vibe nakasente nikako byona nabishitiramu wakire n'engaro nyingi muterero munga mwana n'icyuma cyaba kimosha arakurenga Pula. Stand up, DJ. Kankuwe kuno kufanagana ne Gomez yo mama. Takagambire nanisha bango abakati kisitibona abasomesa bekerezia niwe ndio mwana uwo musomesa ubanze mwaizaha nsaba bakwaya mutelema akayimba kakugamba Maria Maria obumonyizuche na nitwe batata bawe bari abavuruzi mutatwishe Maria Maria obumonyizuche Maria Maria obumonyizuche Maria Maria obumonyizuche kana kwatira ashabira ryo mubiri Maria Maria obumonyizuche Maria Maria mukamana bakunda babane mnonga mbatero bungaro uterengara zamane za Rwanda abasomesa munabakudayo mukirize kuba abasomesa bano soke mbawerere miliyoni kuba kuzimba esomero miliyoni yo kubanza yajiha ahubwo abana babashomesa kumushemeza atera namwe mbaweyo abatu bano munywe musoda yare onkembagana yaza kutubona bone urazibagana sita kandi amabana babona abasomesa aliwa shabashomesa isha Abasomesa bana kitego. atagira wamo atagira wamo
Order. Ani nsaba mugalukeyo musitambe. Tandika amazina musomesa. Nawe ojja kuba kudola. Engalo. Abakulu ababaka ba parliament nga bamulemeddwamu abafu abawano Honorable Kalwanga Julius ne mukyala Asiimwe Mole. Saba mbambere engalo nyingi. Sebo ssentebe waffe Wero C5 n'olukiiko lwonna. Abantu ba Katonda mwenna naddala abasomesa bali amanzaala. Omukama mulungi. Obudde bwonna. Muteere engalo z'amaanyi za Ruhanga. Amannya agange nze Namujju Cissy Dionisia, omubaka omukyala okuva e Lwengo, muwala w'abasomesa bakatikisiti wano ku nsi ne muggulu. Yanaŋŋanze Kamajegere akato, Majegere Junior, ye Majegere Senior. Olwaleero nkiikiridde Majegere Senior. Era bwe mundaba wano ne Gomesi, ndowooza mumanyi bw'ayambala. Temulabanga mufaananamu. Mikono gyange abantu be Lwampala gye muli. Sooka beebaza okulondera abantu ababiri. Honorable Julius ate ne Honorable Asiimwe Mole. Bonna mbayinako obuzadde. Honorable Asiimwe Mole nali nkola naye mu State House. Ng'akola ne maama nga nze nkola ne muzeeyi. Mukwegaleza amaanyi ez'ekyo. Honorable Julius yali mu National Youth Council. Naye nga tubeera naye mu State House kubanga President Museveni yali amwesiga nnyo ng'amutuma nnyo mu Uganda yonna. Mukubengaleza ekyo. Zeno sitala kutambula. Bayibu ngikolerawo embeera. Naye Lwampala nzize lwa nsonga. Mwalonda bulungi mwekubira engalo ennyingi. Ababaka balungi. Honorable Mole ne Honorable Julius ewange bakajjayo emirundi mingi. Kyekiba mulebera Honorable Sentaali yabeera ajja nnyo wano kubanga bazze okusasula mabanja. Naye nange olwayo neesitukidde. Neebaza Honorable Julius ne Honorable Mole okubanga bakutye ku byenjigiriza. Tuze wano kuzimbawo essomero, si bwe kiri? Mubakubira engalo nga mubeebaza. Ababaka bammwe abo batutawaanya. Nze mu palamenti y'eggwanga tula ku kakiiko ka budget ne Honorable Kase oyo. Ne Honorable Julius ne Honorable Mole bamanyi okujja ku komiti yaffe nga baze okulwanirira Lwampala. Ku budget komiti tulako ne Honorable Kankunda akooki ka Lwampala. Kakati ye chairperson wa finance committee mu palamenti y'eggwanga. Wano manyi sibakiikirira naye muna Lwampala, si bwe kiri? Bajja nnyo nga balwanira nga baagala ebyuma. Ndowooza namwe mubalaba ku TV nga balwanirira ebyuma by'enguudo. Ne Lwampala efune ebyuma ebyayo, enguudo zammwe zikolebwe musobole okutambula obulungi. Ababaka bammwe mbeebaza olw'okulwanirira enkulaakulana yonna nga bayita mu gavumenti yaffe y'eggwanga ekulembera Yoweri Kaguta Museveni. Museveni oye! Museveni oye! Nsanyusa okubalaba. Neebaza abantu mwenna. Nsanyusa nnyo ng'addayo abantu b'e Lwampala banaye nga muli simaati. Tunulidde abakyala, ne ntunuulira abaami, ne ntunuulira abaami ba booda, ne mpulanga nange wendi nkyamuse. Lwampala oye! Booda oye! The youth oye! Abakyala oye! Abaana oye! Okukyamuka oye! Abantu b'e Lwampala munjigiriza kintu kimu. Twekuba kuzimba, buli muntu azimba. Temulinda bantu bakulu, bagenyi bakulu abavudde e Kampala n'awalala
eno engalo muzeekubireko nga nyingi. Nebaza Faaza Kaboyi olw'okutumbula nnyo ebitonde mu baana baffe naddala abawala, mumukubire engalo ennyingi. Nebaza abantu mwenna abaze wano olwaleero okulaba omukolo guno nga gugenda mu maaso. Nze nga namujusiisa omubaka w'e Lwengo ngenda kusooka mpeeyo esente ezange ate mbabulira eri Amajjegere siniya. Nze nga namujusiise ngenda kuwaayo $600 lwa kashi. Kandi abantu bahereza kakwiraho enjungu zenyini mbonera kalkuleta $600 nisinga $600 ndabatata lyaha barabarira mu $600 tireme ndabatata aliwo Karwanga rwo tubarabarire muzakora njagala kiko njagala nkuwe ekyo 10 ebyo 2 ebyo 3 ebyo 4 ebyo 5 obugala ezanga zimaze okutuuka. Saba mbategeeze nga nkolagana omu n'ababaka bammwe Honorable Mbole ne Honorable Karwanga Julius. Asiimwe Karwanga, asiimwe Karwanga oye, temukyusaamu awo. Nga sinaba kwogera kino kasooke nyambala gomesi y'Amajjegere siniya. Nyambale Nyambala Majjegere oye, Nambanja oye, Museveni oye, Karwanga oye teziba z'amaanyi. Njagala oye bantu babalwampala oye yabache naadora nche Nambanja oye, Nambanja oye, abantu b'e Lwampala protocol sigenda kugiddamu. Honorable Nambanja abadde wakubeera naffe wano naye nga bwe mukimanyi olunaku lumu abalina pulogulaamu nga 10 omukulembeze w'eggwanga z'amutuma. Olwaleero abadde alina okujja wano abeewo agenda awalala wa mirundi mingi, naye enkuba e Kampala etonya nnyingi nga tosobola kulinya nnyonyi. Naye nze azze wano ensonga zonna ze yalituukiriza azintisse era zigenda kubatuuka. Honorable Nambanja abategeezezza nti ng'akolaganamu n'ababaka bamwe bano abalungi agenda kulaba ng'enkulaakulana y'e Lwampala eyongera waggulu. Era abategeezezza nti mu gavumenti tulina pulogulaamu empya gye bayita Ggulo. Tugenda kwatagana ne Honorable Asiimwe Mbole ne Honorable Julius okulaba nga tutumbula skills mu bakyala n'abavubuka naddala abawala baffe ba drop outs naddala abaafuna ebizibu mu COVID. Oza mwenenero byatuukayo gyebiri okulaba nga tubakwatako tubayigiriza emirimu egy'omu mutwe tubayambe basobole okuba ku bye beekolera. Ebyo si byange bya Honorable Nambanja. Era bategeezezza nti pulogulaamu eyo tegenda kola bukozi ku skills zokka, egenda n'okubairinga awutu abakyala naddala abalina amabanja mu mabanka baleme kutwala bibanja byammwe. Egenda kuyambako okusitula embeera z'abakyala n'abaami abakolera mu butale nga tuwongera kutandikwa tuwongera akasente akabasitula mu nkola zammwe ze mukoleramu mu butale. Egenda kuyambako okulaba nga twongera skills amaanyi. Twagala buli muntu ng'alina omulimu gwakola okumuyingiriza akasente mu nsawo. Abakyala mumpulidde tasobola kutabula maka asirika kubanga ne batamuweza amunyu abajja kukukugula. Abakyala mwampulira mwakimanya
twagala kulaba nga buli mukyala alina akasente kubanga abakyala katukola ebitundu 7 ku nkulakulana y'amaka. Abakyala ndimbye wandi abaana sife tuweererako abamu n'abambi baffe eno ndowooza kiri waffe wokka. Abeerwampala baweerera abaana wandi baŋŋambye abaami b'erwampala baweerera abaana mubakubira engalo ennyingi. Naye wange gye nkiikirira ebitundu 7 abakyala beweerera abaana. Sono b'ensonga tugenda kubayambako okulaba nga tusitula embeera zaffe ez'omu maka. Tetwagala butabaamuko mu maka, twagala kulaba nga abakyala tulina bye tukola tuyambe abaami baffe lukundo egumewo. Abakyala waye era abantu b'erwampala nsaba mbategeeze tugenda kukolagana nammwe n'ababaka bammwe bano ne kyamaani waffe owero C5 n'abakulembeze bonna okulaba nga amasanyalaze gatambula gatuuke gye gatanaba kutuuka. Kuliddewo wano omwami gwe bayita wotameroni. Ate wotameroni ebeeramu amazzi mangi. Twagala n'erwampala ng'amazzi gyegali. Abakyala amazzi muyina? Nagira ngu wotameroni nanyumije bampeddoola ki? Twagala kulaba nga amazzi amalungi gatuuka mu bitundu byaffe. Lwampala oye! Ebyo bigambo si byange. Namaliriza Katonda Nabbanja antumye Honorable Kalwanga. Honorable Nabbanja akwagala nnyo. Nabbanja oye! Milioni 10 oye! Lwampala oye! Sisawa oye! Milioni 10 za kashi si za bbanja. Era bwenzira wali ngenda kusaba Kalwanga gye mukwase sente ezo. Esente mwazihulira? Milioni zingahe? Milioni zingahe? Namaliriza gavumenti yaffe eteekateeka enkola nnyingi ezisitula omuntu wa wansi okulaba ng'agenda ku ddaala eddako. Pulogulamu nnyingi nnyo nga palishi modo, emyoga n'ebirala bingi nnyo. Saba buli muntu w'oli mutumbire pulogulamu ezo. Mukiwulidde? Enalamu oye! Museveni oye! Nabbanja oye! Saagala balekera wano. Njagala kuba wano nga nziguddewo n'akatale kano. Yakafigurira akatale k'okugula ebintu. Nsaba buli muntu wano ateyo ng'alina kyaguze. Naddala abaami musobole okudda ewaka abakyala babakuliseeyo. Ate ow'embaleeterere bamukulisaayo. Nedda. Ne bagaye musigu luno mukule. Mugaye twabadde Lwampala, twabadde Mwizi, twabadde wa Julius ne Mole. Tuguzeeyo kino naffe tukireese. Saba mundekere embuzi eri enjirira. Embuzi. Embuzi eyo enjirira eyo. Madamu sise njija kugula ekikajjo ebyange obimanyi kukasimu. Oleka amatooka 2 amalungi. Ekisooka kiri wano. Amalungi. Onalebo sise nange ogwo omuguwa gw'embuzi nkugulidde. Neyanze mu muwengala ennyingi. Ekirala kikino ekisooka kikino wano. Mulete wano. Mutereko ne ffene ono omunene. Kuleetera ne ffene omunene. Abantu ba Buganda nitwenda kulya ffene munonga. Ffene zasooka e Buganda. Era gye bazirimanga kutugide. Neringa eyo n'esimu ekyalinamu. Kantakuleba muwota. Namu gireke. Namu. Saba muntereko nakyo ekirala. Tereko kano. Okay. Ezi bati biweze bingi. Nabo abalaba nagula ki? Bireke. Enkazi. Bachi bantereko amayuuni. Bakutereko amayuuni. Aha, kimala. Ekyo kimala mu mazzi. Amukkirize bino zikulewo akatale alewe bizitowa ambigule miliyoni esente emirundi 3 emirundi 3 emirundi 2
emirundi esatu miliyoni esente $3 bisatu za cash. Obugalo kokaka mutamu hamani mwana miliyoni yesente kachayina sharoka uko bagambira batereka dora bishatezo tuzabo kachayina neze bitoki umwana wasinke mno NRM oye! M7 oye! Julius oye! Ngenda komawo wano tugende mu bibiina by'abakyala. Ebibiina gye bireyo mu bakyala. Njagala komawo okujja mu bibiina by'abakyala. Ono Honorable Mole bwe twakolanga ffenna kuyinde bagamba Ogi, nange Ogi wange mu State House. Ngenda kuddewa Ogi wange ne Honorable Julius nga waali ne Honorable Kankunda. Nyingire Lwampala ndete vibe mu bakyala. Abakyala gye muli? Abakyala gye muli? Kale neyanzeege bwe bakazindalo nga ngenda nkwata mufaza mu ngalo nange. Oli bamuwadde. Ne bannange. Kamalo nimbere awo oli bamuwadde. Omugenyi omukulu ngo okoze otya? Bamuwadde 5. Abaana bana neyanzeege Mukama Katonda abeere nammwe. Amina. Ninamani, noza kukakasa ngo ninamani.